bibiri na ekoso ukroma o oh uko ndirebe say ya ndirebe hi ehozo onmu ne hene ama ene ya ye ka say hon so no mu di ne basa left right center na arantia papa ya menini bedi nkomo yi on my information na mame nkɔ no hɔ na menini ni nkomo ano pɛn pa ni bibia bɔkɔ de bɔkɔ pɛn kɛse ɛde nyame ase na ɛde na ɛkɔ so Akrokeri because information weekend me peke ne send videos ya me sakan enyina edi adanse se excavator ba be wura Akrokeri asiye edidi hɔ ama yesi aye kase excavator no aka amana omutuye mu ama ade achi ade sen na emem kofam ade achi ade sen na emem kofam bacho boy any entiase is it true say Akrokeri wo madidia ma area ho madidia ma yesi eduru nananom ndaso okay get you that but the active na ya ho ne nyanti ese machine ko wia akọ sie ko yeduma ampa tie ko je ko ye ko na machine emblaw ni ye ko ye sie ho na yeduma ko me ko manye na machine na fast na pa na machine wafo Akrokeri sie up to now muntimi machine address addition na machine kofo ade sen na ko say how many days ni I say top for me ko 2 weeks da bia umbako na di say amemaduru sen say akwa de one track ayira sa yeah one track ayira ntiaka one track as one side ewure mama ka the other side pe sanity your video no ha nti etiefo amutie ya mpese mo share videos mbetimi amba Facebook page ko Facebook a na wa hye Akoma FM Akoma 87.9 FM na oso wa enjoy videos ni bi na mrantie na omukọ omde excavators no ko no omoye kromafo ana mu free na ba ho bajo mu na kromafo by entering nipa ode machine be share ho obi e mu na mu gane nti munya hu nipa ba kokora but some report ne say ho mo start so mu didi area ho na che in fact Akrokeri de o ma start a o mo ba ho a o mu didi ho a mu nti esuno ye mo ye dma sie ana esuno esie on so issue na let me mamenti ase say na galamsey ni sa na ma na tie wa Akrokeri kru na ankasa mu ne nsase so okay ko ni die en ko ni nya nsuo no obidumfo bi ana badum ye boho a sia etin supply o mine no Akrokeri tu boho a na nsuo ni na asai tu boho a because edma no mu ye nti na nsuo ni na asai na omo aye adwuma no wo ho a no for how long ena wo mawura ho a wo mo ye sa adwuma no for tie wana say ada work na as ye ho de say 2 weeks ni ba me pese me che say adwuma e koso wo ho amamu nso kra am bo ho amutu a kai no be supply mo no aye difficult amamu no for how long ena sa de na koso ho adwuma mo saki yake da kan wasa ma ka we ohini ohima otiko yi mu nzo aka kan nzo a na ebobo gaja ndini kan yu kumu a ebi sen yes you ase on pa nzi fono on play kiss na de so de tu on fanto na sabi Akrokeri ye gen gwa sedo na mrantie na omo oso omo ya adwuma ho omo free fa omo a menya sie de na make gwa sie ne de o se as we speak muntimi establish so omo nyina kromafo ya na tie omo na kwa nkraman di omachi bajo ze me hwe video ba ko bi o ha wo mo
where water pumping machine and a sumba ko ha nkraman edi akira wo mga ye kuro no enam so ohene ni muntino bia sori a na oye de opɛ sanity na posifo nso so mo posifo amane ye aja posifo ndi o mato mo da bi asema wo kana ehu asema wo kana ehu wo ka se posifo mato posifo a asema wo kan mo wo adanse ye so police no ba obadi cap money yo so ye na onye posifo beji chop money our side mo ya where you mo kunu bia ya right hey ana mo susu kromafo no so matena se a mo ahwenhwe ha ma manfo se nsu adan a wo hene ni ho adan a posifo mo nyi polisifo ni adan a no but I mean mo ankasa de na mo ye ya kona yura ntiba ni ya twen no ba se mo asase no de until say opem so beka beba mo beka asema wie de wo ho kan wie no de enye interest but the interest o mu ni say sa ne ma na ekoso ho no o mbejai but e wo se mo ankasa so mo bo masase ho ban because baby a mo musie ye na nkofo agbawura ho na wo mu tutu ho se ho ne ma de nananom entwema mo e ba san so mo so nananom ntwema mo omo di load ni bi mahima o di load ni bi hey enje say we no obi ama ho since a eka amena nimu no obi ama ho say omo be try so mbetu omo de kuma twumi no ba excavator ba ko ba omanti no ho na de bae machine e go shop dia de nkomo de ba betu no go shop no machine why the contracting is all my say adwuma no obi ko hu wo mo na mo so machine be ya adwuma the machine be se ho ado no asema wo kan no me ntia se de ba se e ba be yi excavator ye sha afro no mu no and you different from the air adwuma the aka afro no no different from that the same company na okay but we cannot confirm say your money sanction yet because as we speak you need any evidence bia e che so money sanction say emra me ye adwuma wo ho sanity we kom kra no mo de ye kwan na mo atwa fam say machine ko mo de kuku ma say na connection e ba mo ko ye adwuma wow abusafo de wo shey Akrokeri amanfo akọ ha nananom bia nananom samanfo wo mo da wo mo dwene wo ho lese nananom begunsa na o mafre nananom samanfo so o mo so mo ana de o betimi de aboa ma o ma na kọ nanim o manfo agbawura ho kọ ha o magye enti mo timamufuo no manfo na mo okrom ho no de mo ntimi nya hwe mo ntimi ani posifo nso so enka mo nya hwe because mo nyi posifo area ho ni wow nti anopai esie no eni krona nkasa mu no emuwa baabi e wo no emuwa sa ayo so mo ba ho a mo start yo mo ye adwuma no nanka mo betimi ya ye ho bibi senka wo mo to aso se wo mo ye adwuma na kana mo betimi atu ho ana mo asie won se ade no mo kro mo ba wo mo adwi ho a nti se ade men ben kro no dia can I you can see through this point omo yan se omo yin sik
When you speak idea. Nanka machine of the snapper. The machine community and he did it. Oh, okay. He's all right. A small Muslim Koyajuma. Omudro no msi yamfa ha ne ni di ha kakra na yemko. Hey. Anyway, Minia. ma yemfa wonsi ha. Ye besa ba na ye ne wadi nkoma busiafo. Abrantie yi aye obi a wono so de ekoso na ni sambia one ye di ho nkomo. Nanka ye pe. Mpanimfo bi okromo ne abuso masem. Ba ya fra wo munyamfai. Nananchi. Anopai se on se basi ya. Minua ba kwa ma me message say